Geng gula dak mau komplain gitu loh. Geng gula senikah. Ibu masuk ke akal pun. Rata-rata orang yang mau berpanjat tak nakuan besero lemes. Gigi lemes. Mon la tandi besero lem. Sana lemes ati ro besero tandi. Si bedero bah orang si setian makita nanya laro la perasaan bener. Sensitif bro. Badering mengeluar motor pegel apa? Hijaring jet ngodi nerokan la teluar te yodi. Jadi sadatar bangun tuh. Oh jak gundi motor ngajar ya. Dah pasti gas-gas. Benar serupa. Kalau salah beni mobil lah sensitif. Apa mas sensitif? Dan segi ibu tak naku pesen. Awak macam kita kira. Ora obang niki gua. Ya Allah. Mun tak naku lemas dadi berarti tandi ora. Oh iya. Nyaman deh. Bahasa alhamdulillah tepuk tangan untuk ibu nikah. Obang nikah ora kiai dadi mun tandi obang lemes berarti tandi. Oh iya saya ngala netizen anika beni bentan gulang nikah gula ajar ke penonton kengcet ongguan berarti Islam baru al fulus yuhyin nufus ma fil fulus mampus. Jadi ora lah kan ora. Alhamdulillah. Pan bawa motor pan mapan kata bapak. Pan aku bese, wae kelakson. Terus tandi bese perasaan. Pemason kelaksonan. Jadi yang ada punya orang yang tidak kelakson. Aduh, setandi besar perasaan. Son kelaksonan. Kon ledi. Mangga gula makan ni kan. Orang duk hidup bolan mak kaya nombak mobil mapan. Meledokar gula Roma. Billahi ya. Meledokar gula. Meledokar melejaran ke buru dateng. Ya le dateng alpat ajan gula. Mungkin banyak rasan kiai nombak mobil mapan meledokar gula. Yang sedang nak mak nyambi motor men dia membah nombak dokar bila sedang apa kok. Tak mon kiai lambok ngebero maki ban kardo kar monde gula beli ke kan. Allah alhamdulillah. Eki do lebor iya ora